Oh, hello. Oh, iman empu. Come on. Ani chuan voin March ni som ni pasari ni lai ni kumsang ni som ni pali ani a Manipur lamboina chungchanga report kha minan pek sak lela tia hi ka ron phone le ani e na report tur omem report ka ngai thla thei donem Oh, ngay ta thiang kan riat thi chin te report kan ron pe don nia oh. Ole alo ngotang Ole ama sa in kan sanel lo ngay ta tu. Kan unaw zo fa khovela zong pe zana le du sak na chi bai ka ron buk masa che u ani. Manipur phone line de ground report kan riat thiang ang te zanina po report kan ron pe le anga ama sa in morela ma kan tran anga morela ma chuan curfew jingdar rugatanga dar khatking antla dula boina hanpa more khopui chunga chuan a omlowani amaro chu more atanga barmalam Myanmar lama tuna tamu nai vela inkana a ni in report kan lodonga kan hiat theidana chuan KNB le tuna Burma sipai Myanmar army ho anin ka pa kan lo hiat theidana chuanin voi ni lai anin be ani ti kha kan khe theya bomte pona sa takin ria tin mi pui chen na mi hing chen na mun vela po ni bomte hi ata a inte po ati chiate omin kan lo he boka amaro chu civil mi pui wan tang lama tu ma thi le hiam an om lowa tin ke ene bi lampang po tu ma thi le hiam an om lowa Burma sipai lam ero zong ni patni na takin an liam te tamu kho pui lama dam doi ina en ko turin an phur ti thu kha kan lo khia a chu more lama chanchin kan han khia theite ani district mun rang khang tuna ke ni zo fa te kan chen na mun rang thanga te voi in lama in kana a om lo ni tuna teng no palel cycle kampu pi tin lamkalam tuna kangwai tivel le khosa bung tivel theya ingma voi in lama in kana athing lo ni ti kha kan lo hiat theidan ania ichon Manipur sarkar in tuna election MP election lo om tura hian security reason in tuna silai license nei ho zong khan in silai in nei ang te kha DC office le thana ate in ron deposit turani tia thu an siam chu ITLF Indigenous Tribal Leader Forum kan ho tu te chon thu asiamin hey melma doural nei kan nia heti ang hun laya kan ral thuam nei ang te DC office emo police thana emo watun wat deposit ka kantan at haber don lo chu wang chuanin heti ang hun laya hi chuanin ti atul love ti in thu an ron siama nikum February ta apo in kan le eng maom lovin kan silai ral thuam nei ang te deposit turin min ri thu an siama khami huna kan silai wada te po tun theng hian min pekir lawani chu wang chuan tun hun anga hi chuan ram ni puite tan kan silai ral thuam nei ang te wa deposit kha kan tan a him lawani chu wangin tu ma in kan silai ral thuam nei te wa tung lo wa deposit lo turin ti in ni puite hena thupe thu chua an ron siamani ti kha kan han riat theibok ani ti chuan hei mi ti lam pangatanga chanchin kan riat thei ang te an ron puang le anga Manipura BJP sarkar chuanin tuna MP election lo om tura hian BJP ticket ta ding turin TH Basanta Singh an education minister tuna Biren Singh sarkara education minister chelai mek chu MP ading turin an ron vor chuak to ti kha kan lo he thei boka ti chuan Manipur inara hian tuna hianin meite ho MP ading tur hian mi panga ming kan lo he thei to achum te chu tuna kan han soita
BJP TH Basanta Singh tin Maheshwar Thonauzam RPI Professor Dr. Akoyam Bimol Indian National Congress RK Sumendro Elias Kaiku and film star Khania Hey Manipur People's Party tin atop na bera pangana a L Sotin Kumar Communist Party of India ni panga in Lok Sabha MP election hi an chu do na ni ti kha bu in ni thenga kan han riat thei te chu an ni ani tin tangkhul naga ho le all tangkhul frontal organization an tia chu te chu Manipur outer ha tuna MP in Tanlo om tura hian Mr. Katsui Timothy Jimik an tia chu tangkhul nam zong in kan support ani ti in thu chuan ron siamte kan lo mu bok ani ti chuan boin lama khanin meiti ho an video atanga kan lo mu danin tuna maphodam kan ti lama hianin security force 10 search operation an tia chuta chuanin silai le ral thuam lai puite amute khang kha tam tham tak anman ti thute kan lo hia a kan an riat theida na chon helai huna hianin keini zo ku ki te kan om to lowa anman te hi themi thobal sub division chung thobal district chung ani awangin meite ho ral thuam dingei tura kan ngai ani tin kan an riat theide pakhat chu United National Liberation Front Manipur People's Army an intive boka heng ho hi second batch te chuan nimin ni som ni panga mar sak ni som ni pali khanin training an nei le ta ti an video viral atangin kan lo mu thei bok ani ole khang te kha oin lama chanchin atlam puyal kan han riat thei te chu ania mun rang thanga kan han phone kuala amaro chu oin lama chuanin in kana le thil du om lo thing a om lo ani amaro chu meiti ho tuna an kum thar jaw sang an ti hi a lo thing tan me ka emi an man na tur chung changa hianin an ni po an boi em ani ti kha kan han thei a chan chu tuna ri dip ke ma hian meiti ho po sang tam tak an la om ve a an in le lo chan nu pui fanau pasal fa pa fanu chan mi tam tak an om ve ani heng ho hianin tunan kum tharan han mang tur hi an fe ma chu ki ma mang to lo tur kan ni hei a kho harin alung le tla khop mai tia thak ngong te po an tama chu mai ba ka chuanin tuna in do chung zonga thi te mitam tak an om lain khang te kha ni jang na dom na Union Home Minister Amit Shah ina alo puan to nuai som kha mu tuma sarkara bi sei tu tom takan oma amaro chu a thi te min khari ko ta ni lo wangin hemi chungcha nga po hianin Manipur Imphal kho pui chung le a chewe la chuan mei te ho hi an boina sa em bokani ti te kha kan han ria thei te ani e han ne an sei bel du le engmo han zo du te kha mai thei thina tila naga MP kha kan nei mai thei naga MP kan nei na chan sa sang zo ta ki na ni mo tu na khan tu na hian ni china kan han soi to ang khanin kan ho tu ITLF te khanin tu ma ke ni zo ku ki fanu fa pa tu ma in tu na 18 Lok Sabha in kan tu ra hianin ding lo tu chu lo tu ti in chu chu an ron siama amaro chu hey India kwale tui kan ni angin vote ero zong adu in kan tlak thei ti khanin thu chu an ron siama chu wangchon tu na hianin after Manipura hi chuanin naga an thing don ti na alo ni ta ni tiang MP MLA tiang te hi chu ro rel na thu ni na sang tak ni an ni wang hian ei hi chu la chel ram mo chu ram mo hi a thaso kan mo ti ngai dan kha tam tak rel ru pon yang
cái này đàn phone ya mà cái em ăn rêu ru nghe nè em ăn rêu ru pui nè ai đi là phơi tu thì hiện anh tí này ô cái gì chú lâu tu ra hành tí ngót khá yeah cái này point mà khát chuanin India rural na call sang ver ania tu na Lok Sabha hi heta hianin kan ai o turin kan ho tu te in beronin mi pakhat ron hor chuak se kha kha ke ni Manipur zo ku ki omzong zongin kan han vote ani chuanin tu na kan lo hi theidana naga ho po mi pathumin ming an ron pe to a naga ho hi ka hiat sual lo chuanin vote hi nuai ruvel an nia ke ni zo ku ki ho hianin nuai li vel hi kan nei pha a chu ti ani chuanin ke ni zo ku ki ho hian mi pakhat kha kan zawa in kan han vote ani chuan phingei tura kan lo nga ya Lok Sabha ate kan har sat na le kan mang an na he kan boina zong zong te po hi an thei ang to pin min au chu pui theianga ti in ru kan lo siamani amaro chu hemi chungcha nga hian kan ho tu ke ni aya ngai tu na a thuk zok le sei zok ani kan ti mayanga anni hovina an han ngai tu a ding lo tura min ron an ron pon na chan te po hi a chan le awang thatak a om lo chon he ti maya thuk na an ron siam hi chu arin om lowa keima mi mal lo ngai da na chon tu na hianin MP election nomination file tur po hianin Imphal khopuya vakal nge hi number 1 a chon atu ta a Imphal khopuya an vakal ani chuanin avakal apia khachu meite ho hianin nung le damin an ron chua hi arin om ni keima ngai da na mo khati angkha mapa ka hin obstacle e ro khol na hi e tam tak om thei tu hianin a hiat thiani ngai tu ala tuna e chief minister Biren Singha advisor tel ve vung zagin walte ani po kha athi anga an kalsan to kha ni amaro chu khami boina khan mi ti ho kha nin khata khan an han be kha ania athi anga an kalsan to kha ani amaro cha wan ni siamin tuna hianin aron nung chuak le a khati angkha an nia chu han ngai tu la tuna hianin nomination file titurin vakal po ni se antan hianin e a him tok ngem him tok lo ba ngem ti te po kha ngai tu na thui tak si yamo kham te ne le thil dam tak a omani yang chu wang chonin kan ho tu nam ti na kan fuai tu te hianin tun tuma MP in kan hi chu tu ma in va chu lo ila kan ta na thazo kong amaro chu India khuwa le tui kan ni na zara vote ero jong kan du angin kan ka theiani ti kha an ron puanga kha kan ho tu te remruat hi ani maya ke ni chuan an remruat ta nga an te kan lo oi kha ni pu te chuan kan ti tur ber kha alo ni ta ni nomination file tur khan Imphal kal kher ngai ni mo kal kher anga yang chu ka ti maya ani chumale district khopui khilaya lam kalama khan ti dan kha au tarani nan khan mấy lâu mua tới căn tỷ đeo à lâu ni lém lâu tỷ na ni chua hemi chung cha nga po hian ke po in chiang takin nomination file chung cha nga hianin i chiang takin kan soi thei lo na chu nomination an va file tur ani chon an mani nge hi an kal thin ni in ka hiya e kha ikalanga nomination an file langa scrutiny mo kan pa chon lenga mi zo thei chu ding kla kan e te kha fit an ni huna khan te khan an ding klang thei chau do na sung zong te tur chon Imphal lama kala ngai chuanin ti ma ni tan kan unal te wa kal ngai na om lo ti na khan ne maya din ngai na om lo ti na ni ani mai chu a tro hetiang hun big thila chuan boina kara chuan abik thilarin koyama roman naka han siam sela tamai turania central sarkar pon mo thani te sang te pon gati kharan te se election commission of India mo ECI
làm po khăn khát thì khát vô phần nàn này sẽ là cần thứ này nó sẽ nói ngày đàn cái lâu sấy về cái này mấy mà để amaro chu an tí để chọn thu sản amaro chu thut lúc na nghịch xiên tổ khát chu khát tiếng cẩn khá anh em mày em phố này sẽ in đúng rồi này bôi mỏ bên cái gì thì khăn khăn cái tiếng to na cái này đúng rồi thì cho nên number one cái này thấu thôi mà phải thì cho cái suy bên đua này chứ thì khăn chẳng chín thar thì cái này ngay thật thì chẳng chín thar bác anh count report te cần xe ta na bôi mỏ phăng te report mình pek saka kan lom lu to ke ole ke po ka lo me hei politician kan ni lawa politics a hian kan lo in him noi vak ngai lawa umaro chu chanchin kan khiat thi ang kan lo thiara kan lo chin chia khang te kha ani maya eng po ni se hei kan khiat ang te chanchin report thi turin I channel kan han nei hi alo mom katia in zawain kan channel lo ngai ta tu te mang tha u ka lo me ole